الزلف اللون. هي ساقي بغيغ ذرع تجميلت ثم قرانتي محبسن القبايل يقموثن ويقمضلن كثي جزيرة سانت مارغريت يديوسان دي ثمن البحارة نكان. يوكن أسن الرع تجميلتي ويقي يقمضلن قليلة جين سانت مارغريت القبايلة جين عثنا رحمة ربي. بغيغ أضروح عالم ماذا مكان ليلاقي يوكن أتزور عمكاني وأتزور ثم قبار ثاقي يمضلن لي ديبورتي كي القبايل أثناء رحمة ربي. Donc pour leur rendre hommage, j'ai préféré me rendre sur place en empruntant le bateau jusqu'à l'île de Sainte-Marguerite. أما كني تزرع من السن محبس القبايل ينفاني رومين لا نوفيل كاليدوني كاين. أما أنا نتسو محبس يموثن كثي جزيرة سانت مارغريت يير 1871 أكوذ 1880. محبس أكي ذا العسكر الحاج محمد حمد الناث مقران نا كنيس قارن ذي عند محمد مقران ومسان مليح سيسم الشيخ المقراني كذا العسكر نغمس بومزرق كذا العسكر الشيخ الحداد. La révolte guinéenne le Mokorania, appelée aussi l'insurrection kabyle de mars 1871 ou l'insurrection de 1871 en Algérie, كيونام شي سيسما la révolte guinéenne ou Sqvaylith ismis Thagrawla Oromia. La guerre du français est la plus importante insurrection contre les forces coloniales françaises depuis le début de leur conquête de l'Algérie en 1830. Et هاقلي بضع دار في جزيرة سانت مارغريت. Donc à la fin du 19e siècle, il y avait au moins 250 combattants kabyles déportés après la révolte de Cheikh el-Moqrania. Ils ont été enterrés anonymement, Blan Ismaoun Walith. Aucun autre signe n'accompagne ces inhumations anonymes. إمي دبضغار في جزيرة ثاقية روح عزريغ لقيدني الموسيقى دو لارمي كلان في جزيرة ثاقية وني غاس فغير غاد زورا في مقبر في محباس القبايل يقموثن قليلة كينيا يوني يزرع. Après on a cherché partout pour les retrouver donc دورا غرمي دفعت في مقبر ثاقينيا يديلن كير تجور دونك ثنتل شي طوحة في لا بلاس ني توريستيك دلنا كل ريستورون. À côté ثلاث مقبرث des combattants français morts lors de la guerre de Crimée entre 1853 et 1856. Et vous verrez la différence entre le cimetière aguien et le cimetière les déportés القبايل. يا وتواليم ثم قبر ثاقيا لان اكو يسموني روميان يقمضلن ذاقيا اما كي باغ اكزومبل يسميس ميشيل بيير. في مقبر ثاقين العسكري روميين ثاقين يسمانا السيمتير كومونال militaire et à côté cimetière musulman sans nom, sans signe. C'est une partie de l'histoire qui est méconnue de notre public et de celui des Français. C'est dommage. On connaît bien les déportés kabyles qui ont donné en Nouvelle-Calédonie et à Cayenne. Mais pas ceux de l'île Sainte-Marie. Donc c'est une île qui توالي سياقية على فكرة توالي مزمرة نولي قليلة كانت تبان عيد سياقية.
Il y a environ 200-250 tombes, sans identification, sans stèle ni dalle funéraire, seulement délimitées par un alignement de pierres posées à même le sol. Dans l'ancêtre de ce cimetière est érigée une stèle dont l'inscription à nos frères musulmans morts pour la France ne correspond pas à l'origine des personnes ensevelies et fait controverse. Pour moi, ce sont des déportés emprisonnés suite au soulèvement de la Kabylie entre 1871 et 1880 ne sont pas morts pour la France. Donc ce sont des déportés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que Ananas Timerna, je pense, Ananas mort pour la France. Donc, si vous avez remarqué, il a unifié Ananas Soufous, mort pour l'Algérie. Donc le but هني نسمي كثير وسورتو باش نزار شغار وساعنا يسمعون أمكي عاشن أمكي موثن. Voilà. Je vais essayer d'aller voir la mairie Nikan, s'ils pouvaient me donner des informations à ce sujet. Voilà.